wadhi nyake kaunti ma Mombasa kama oganda jo Salami kaunti no owuok oko marom gi mar kwero kang mar doho kata mane doho kao mar chiwo thuolo ne jogo manie kata matimo era kitwecha chielo chuogo riwruoge mekgi kane giloso seche mane gibago ng'anyo mamuol kowuok e lap ma Makadara nyake dho apisi county commissioner ne gikone doho onego lok pache e wi burano magiwacho ni kidek mono dhano nyuolore e thuolo mabiro. Ne bende gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo wuog oko motegno mar kodo wach johera mag chwech achiel mikoni medore e pacho ka ma ok gichorre gi chien. Kama vile mahakama walipitisha, tunayakemea. Tumekuja kwa county commissioner kuleta petition yetu kuambia serikali ya kwamba jambo hili liangamizwe na zile klabu zote za mashoga zipigwe marufuku katika nchi ya Kenya. Tunaumia kama wanaume na hatuwezi wana wanaume wenzetu. Hiyo sio badala. Sisi ni wazazi, tuko na watoto, tuna hasira jambo hili. Hatutaki laana katika nchi yetu. Mheshimiwa Mr. President William Ruto, tuamini kwamba wewe una uwezo wa kulisimamisha hili jambo. Wazungu wabaki na jambo lao na sisi Afrika tubaki na asili yetu ya Kiafrika. Tuna uhakika wa kwamba rais atasikiza walio wengi, na jambo hili si jambo la Mombasa, ni jambo la Kenya mzima na Eastern Central Africa. Tuwaambia wizara ya elimu, kuna vitabu vimeingizwa ndani ya mashule kuhusiana na hii, vipigwe marufuku.